ngira ngo bamwe batangiye kumenya wenda ibyo tugiye gukora kuko ndabona afite inkoni ebyiri ariko ntago ari buri wese uzi uyu mukino cyangwa se uzi izina ry'uyu mukino. Ni abantu bamaze igihe kubera ko bamwe ubu ngubu basigaye baba ahantu hatandukanye batakibana n'inka cyangwa se ngo babe bari ahantu hari inka. Ahantu hari inka rero niho usanga haba uyu mukino. Ubundi uyu mukino ngoga bawita ngo iki? Kunyobanwa. Iyo bavuze kunyobanwa ese ni umukino cyangwa ni ukurwana? Ni umukino. Njye nari nzi wenda yuko ari nk'igihe umujura baje kwiba cyangwa se akaba ari imyitozo yo kugufasha mu gihe umujura aje kwiba inka. Biratandukanye. Hari ukunyobanwa mukina, hari n'ukuntu umujura yaza akakwiba ukamukubita kumva ko bidahuye nawe. Aha, uyu ni Ngoga rero twari turimo tuganira waragoma ahangaha aravuze ati ni ukunyobanwa. Kunyobanwa ni umukino ariko njye iyo mbibonye mbona bisa nkaho ari ukwitoza kugira ngo ejo n'umushumba naza aje kwiba inka azabona uburyo agira ate amuhashya. Ndakeka atari ukubeshya. Ibyo uvuga nibyo. Aha, turi kumwe n'umusore wa kabiri rero nawe yakwegera hino akaza asigaye nawe akatwibwira. Murabona ko buri wese afite inkoni ebyiri bigaragare ko mutegereje ikintu kigiye kuba ahangaha ariko mutegerezanye amatsiko nta kibazo. Uratangiye utwibwira? Nitwa Karihungu Ndungutse. Karihungu Ndungutse, ujye gukina uyu mukino? Kunyobanwa. Wo kunyobanwa. Uyu rero nawe mwamubonye ni Karihungu Ndungutse. Uwa gatatu nawe ngwino. Aha, nawe uratangira utwibwira? Nitwa Manzi Desire. Tukaba tugiye gukina umukino wo kunyobanwa. Aha, ni batatu cyangwa hari n'undi uri buze kuza kubafasha? Hari nawe yaza nta kibazo, nawe yaza nubwo nta nkona azanye ariko araza kuzizana nta kibazo. Twibwire nta kibazo. Wowe witwa nde? Nitwa Mugisha Sadiki. Nanjye nkabanje mu mukino wo kunyobanwa. Okay, ahangaha rero ndakeka bose bamaze kuba bangahe? Bane. Bagiye kudukinira umukino wo kunyobanwa. Wewe uzi umukino wo kunyobanwa aho waba uri hose tugutuye uyu mukino kuko ni umukino ushimisha abantu benshi ndetse uboneka imboneka rimwe kubera ko nanjye ubwanjye nshobora kumara imyaka 3 cyangwa 5 ntarabona abantu barimo kunyobanwa. Hagati aho ngaho rero reka dukurikire, reka dushimire rero abadufashije kugira ngo ibi byose bibagereho. Tubashimire cyane cyane abantu bari muri Amerika, harimo Jackson Byiringiro, ugaruke hino.
penaliti ni ugukubita urutoki undi agahita aza ugahagarara akagukubita inkoni hano ku itako. Urutoki twagiye yagukubita urutoki. Iyo umwe akubise undi urutoki arahagarara agomba inkoni hano. Ariko buhoro nyine ni ukubikwereka. Barekera iminota yarangiye. Kahungu wahindukira ukareba hose. Uraza umutinyuze. Yego. Asemani. Yes. Yes. Comenta. Aha. Murikumbesha. Wanganyira mariko. Yaraguraga amavugo batishuri. Tabongeza iminota 5 ngewe sha. Tabongeza iminota 5 ndi arbitre yangu. Direfa. Ariko gukubita mu mutwe ntabwo yageze kugeza igaro ku mutwe no gutikisha ubundi nta nubwo bimenye. ngo nyine nje ndikubwira nyine hari umusore uko ari kurwanya we ntabwo byemewe.
ako kayunga ararenze nawe araje kugira umugezi w'isoni n'umutwe kavuni mukamere ntari ngira ngo rero mwabyiboneye mwabonye umukino wo kunyobanwa. Uyu niwo mukino wo kunyobanwa abantu benshi bakunda, ariko hari n'abatawuzi, ariko abazawubona nabo bizaba ari byiza kabisa. Uyu mukino rero ugira amategeko awugenga, ni nk'indi mikino yose. Niyo mpamvu twiyegereje Ngoga kugira ngo dusobanurire amategeko agenga umukino wo kunyobanwa. Ngoga, mumaze kunyobanwa, ese uyu mukino ugira amategeko? Nk'uko mubizi nta kitagira amategeko. Uyu mukino nawo ni nk'indi mikino yose. Nk'uko ubona abantu bakina umupira wakoze no bikabatushe, no kunyobanwa niko bigenda. Iyo ukubise ku ntoki umuntu ashobora kuvunika akavamo, igihe kitageze wakubita mu mutwe agasanga ubwonko burangiritse akaba yanapfa. Uko mbizi ni uko nguko. Haraho nigeze. Reka tubashimire rero nshuti bakunzi ba umuco wacu. Reka mbabwire yuko aho twari turi ni ahitwa mu Bitenga, ni mu misozi ya za Gishwati hejuru, mu nzuri za Gishwati, ariko mutumve ko ari Gishwati cyangwa se ya Gishwati y'ishyamba, ahubwo hari inka n'abantu. Ni ukuvuga ngo ni igihugu cyiza, igihugu gitemba amata n'ubuki, kuko ubuki burahaboneka n'amata arahaboneka. Urumva igihugu kirimo inka rero ntacyo wakinganya nacyo. Harimo abasore beza bafite impano zitandukanye, ngira ngo mwakurikiye. Bivuze ko rero ahangaha hari impano nyinshi mwagiye mubibona, ari nako dushimira abantu batandukanye bakomeje kudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube. Icyo usabwa ni ikintu gukora subscribe ndetse na like na share, ubundi ukabihereza ushaka wese agakurikirana umuco wacu, umuco w'Abanyarwanda, umuco Rutsiro, kuko anga turi mu karere ka Rutsiro. Nge rero wabagezagaho ibi biganiro nitwa Patrick Maisha. Imana ibaho umugisha wo muri hose. Ciao ciao, Imana ibaho umugisha.